Ribadisira Mafhungo SABC twi ubva pano doroboni ya Auckland Park, Johannesburg. Mafhungo malwane nga chino chipinga care. Acts of intimidation, public violence, blockading the roads, and incitement of violence will be dealt with in accordance with the law. Mapolisa vunduni la KwaZulu-Natal vari kuita ngoma mazura uvambya malugana na migwalabo ya lafuraru lafuli ya ulwa na thundu zisiwo mulayoni. Mugaganyagwama wa Korea dorobo ya Ekurhuleni wopeza uphasiswa nga murawa mimwezi rena chivalo ya dziphambano vukati ya mahoro ngomukha khoroyo ya dorobo. I have not been finished with the docket yet and thus have no clue what the offense involves. Muofisiri wa masheleni kama masipala wa Mulimulile vunduni la Limpopo katina vamwe vahwererwa vararu kha milandu ya vupfura dzithendara bwana wa baili koti ya magistrata ya Sinwa Barwana. Timu ya rushaka ya bora ya Bafana yoshuka doroboni ya Monterrey nge Mexico uitara mutambo wa ufana uchira wa chibuga cha lipasi na shango la South Korea madaucha alabuna. Dimadekwa na ribadisira Mafhungo ya Tshivenda panoka SABC 2, SABC Plus kati na lihaye. Mukomishinara wa mapolisa tofarera uvunduni la KwaZulu-Natal Major General Bophumelele Makoba vakotera khwerero vadzulapo uri vabvere phanḓa na vhutshilo havho sangamisi nahone hu sina na nyofho na nthihi kana mishushedzo. Hezwi zwi khou ḓa phanḓa migwalabo yo dzudzanyiwaho nga dzangano ḽilwaho na dzithundu dzi si mulayoni la March and March nga ḽa furaru ḽa uno ṅwedzi wa Fulwi. Vho Makoba vari mapolisa vha ḓo lwa na zwiito zwoṱhe zwa dzikhakhathi nga ḓuvha ḽeneḽo. Dzangano ḽeneḽi ḽo dzudzanya migwalabo ya shango ḽoṱhe hune ḽa khou bia uri thundu dzoṱhe dzi siho mulayoni vha humele mashangoni a havho. Police have been monitoring these marches. We have been made aware that there are people that are conducting searches on fellow civilians demanding proof of their identity. We are reminding those who will be engaging in marches that no civilian is allowed to search a fellow civilian, and no civilian has a right to demand any form of identification or confirmation of nationality. That is the duty of law enforcement officers. It is a crime to be in South Africa without proper documentation. I reiterate that. However, it is the duty of law enforcement to confirm that and then facilitate the deportation. Police will enforce the law without fear or favor on anyone who will be found to be breaking the law. We have a duty to educate our public about what is permissible and what is not, so that they do not claim innocence when police enforce the law. Acts of intimidation, public violence, blockading the roads, and incitement of violence will be dealt with in accordance with the law. Fungo lela kwa mazithundu zisiyo mulayoni kati na datumu yetiwawo ya uri thundu zisiyo mulayoni vabe vutuchera lino shango vegeta ungala vuviri lo ambiwa ngalo paramendeni. Mirado ya paramende vakotayisa khaedu dzine dza vahone ngomukha muhasho wa zwa muno. Dzangano la vadzulapo la March and March lota datumu ya la furaru la uno ṅwedzi wa Fulwi sa ḓuvha line thundu zisiyo mulayoni vati otuchera lino shango ngayo. We congratulate the March and March to assist this Home Affairs that is failing to do its job. They fail our people, and March is not xenophobic and is not doing anything wrong or illegal. They just are helping this Home Affairs in its failure for doing the deportation and doing its work properly. The state must demonstrate its ability to manage lawful entry into the Republic and act decisively against those who remain in the country unlawfully. This is not about xenophobia. It is about upholding the rule of law, protecting our sovereignty and maintaining order. The first duty of any state is to know who is within its borders, under what conditions they entered, and whether they have the legal right to remain. Yet South Africa's immigration system continues to be undermined by weak enforcement, administrative dysfunction, and a widening gap between what the law requires and what government delivers. South Africans rightfully feel abandoned by the state
but we must refrain from blaming those who are also suffering from our government's failure to enforce its laws. We must be honest. We never question the right of white people, citizens or tourists to be in our country. We never question their contribution to our economy and whether they are here legally. We only do so for black people, our African brothers and sisters. We must ask, who benefits from us turning against one another, from becoming violent with one another? Al-Jamaa calls on the minister to issue all undocumented people, only those without a criminal record, including Zionist supporters seeking refuge in South Africa, with a permit for 4 years, as we have failed to exercise administrative justice. We have an illegal immigration crisis because of the failures of this department. It is a failure of this department to manage legal movement of people into our country. It is a failure of this department that has led to the government to spend over 600 million to silence people instead of dealing with the frustrations of the people. How does an ordinary citizen achieve legality? And this is the point that I think this vote then becomes important. On the first instance, we must appreciate that there are only 5 asylum centers in the country. How do people gain access to those asylum centers so that they can legalize themselves? Murado wa komiti ya zwa masheleni nga fhasi ya ḓorobo wa Ekurhuleni Vho Jongisizwe Hlabathi vha ri mugaganyagwama wa ṅwaha uno wa mbadelano u khou ḓisa u femuluwa hulwane kha vhadzulapo vhane vha khou balelwa u badela zwikolodo zwavho. Izwi zwi khou ḓa nga murahu ha musi khoro yo ya ḓorobo yo phumula nzwalelo kha vhadzulapo vhane vha vha na zwikolodo kha masipala zwine zwa fhira ṅwaha. Uyu mugaganyagwama wa masheleni a randa dza biḽioni nthihi kha ndiri wa biḽioni dza sumbe khoma nthihi wo fhedza u phasisiwa nga murahu ha phambano dzo fhedzaho miṅwedzi i re na tshivhalo, phambano za polotiki vhukati ha mahoro. The solution of the economic challenges cannot be solved by merely wanting to employ people within the institution, but to draw in investors through the ease of doing business and the support on infrastructure. So we remain committed to support such initiative and of course subjected to governance processes so that we are not found wanting. The budget also gives a relief to those that are struggling to service their accounts. We have increased the debt rehabilitation incentive scheme from the current 75% to 100% on any debt that is 12 months and above. And of course, the remainder is a subject of a 36 months payment arrangement so that we meet each other halfway from the point of relief, but also from the point of committing into payment arrangements so that we are able to generate the revenue. But as we said, the budget will never be perfect. But we really commend the council that it has finally, find in itself to approve a budget. Safe to say that the council as a whole will now have the responsibility to oversee the implementation of the budget, to call for accountability and scrutiny, and when necessary to call for consequence management. And lastly, we want to reaffirm, as I've stated in council, that this budget will be implemented, with the in a manner that is corruption-free. Tanzania fi Witness K yobuza commission ya sedzuluso ya madlanga uri yo wana masheleni aranda za zwigidi zwa dana kha matombo a thengo khulu ya thubiwa nga ḽa 12 ḽa Luhuhi ṅwaha wa 2023. Masheleni aya apfi o ḓo kovhiwa kha vhaofisiri vhaṱanu vha mapholisa nga murahu musi ho fhela ḓuvha ḽithihi musi ho tswiwa matombo eneya. I ṱhanzi i khou amba uri yo wana masheleni ayo u bva kha tsevhi yayo ane a ḓivhea nga dzina ḽa Simon we a vha o fara matombo ayo. Ṱhanzi i Witness K yo dovha hafhu ya amba uri yo ḓo founela muhulwane wa mapholisa vho imiswa u shuma kha khoro ya ḓorobo ya Ekurhuleni kana EMPD Vho Julius Mukhwanazi vhuvhili havho vha fhedza vho ṱangana huṅwe fhethu hune ha ṱanzwiwa hone dzigoloi. Ayo matombo a thengo khulu ndi ya ndeme ya randa dza miḽioni dza 14. The following day on Sunday, 12 February 2023, I met with Mr. Simon at the same house in Siloldin where we had met the day before. Mr. Simon gave me hard cash in the amount of 110,000. After receiving the money, I went to meet Mr. Mukhwanazi at a car wash. He then phoned Officer Stolz to come to the car wash.
We shared the money equally amongst 5 of us. I gave them 88,000 for Mr. Mkwanazi, Officer Stolz, and Mackenzie, as well as Mr. van der Veld. I kept the 22,000 for myself. Please proceed to the next paragraph. Soon after this, my relationship with Mr. Mkwanazi ended and we stopped communicating. Vasongo tuchera kure rikubuya zone zino richibera panda na Mafhungo ashu. Rikodo patanganeza pano kama Mafhungo a Tshivenda ka SABC 2, SABC Plus kati na kali hae. Chanda cha mulo wa masheleni kama spara wa mule vundoni la Limpopo kati na bangwe ba kwerelwa babiri ngabo wane bakogosha milandu ya bupura wane wa baili kote magistrata ya sinwa barwana. Mufisiri mulane wa masheleni wosifiso nkalanga wane wa baili ya randa za zugidi za fumbili ngeno bangwe ba kwerelwa ngabo babiri wane wa baili ya randa za zugidi za fumi kati na randa za zugidi zitanu. Buraru abo bakogosha milandu ya bupura wane akokwama wabero atendara ya IT yodro masheleni aranda za milioni za fura rumaro. Mafhungo washo tendani ralipaswa ukodana mubigo. Abawerelwa aba bararu mulanguli mulwane wa masheleni wosifiso nkalanga mulanguli wa ketekanyo ya Thandera obo Jeffrey Phahla na Muthusa muchimbizi wa masheleni obo Mulemelwa Mutotoka obo ya khote lwa utothoma he baita khumbelo ya bail aba bararu bakolibana na mulando wa bufura ha Thendara one wakhoweswa mulanguli wa masipala bo Emmanuel Makgato bangwe ba ofisiri ba lwane ba sumbe hene po masipalani na borama bindu babiri abane bababo Medlin na bo Donald Masipa abe bane wa bail nga mwezi wa Shundu nthule na ngwa mangwalo mararo ane angwalo afasi hamo ano obalwa khothe abawerelwa bo buza khothe ri bone bo dimisela wambo ri bone abana mulando kha milandu yothe ine bakhoweswa yone bodo bafu babuza khothe ri ndilo utothoma bachifarwa nahone bangasishabe tsengo. I have not been finished with the docket yet and thus have no clue what the offense involves and how I'm said to be connected. I must state that I work for the municipality and in my line of work I'm connected with the department that considers tender bids. And it's evident due to the fact that I'm a first-time offender that I am not a violent person to any individual or the public at large. The likelihood of evasion of trial. I have every reason to remain in the Republic of South Africa to stand trial, and I deny that the state will succeed in establishing my guilt. Mosi zoraro babuchuchisi abango haneza khumbelo ya bail ya bawerelwa. I will only ask that your worship, if the court is satisfied that they've disclosed their ownership based on them, that their release on bail should be subject to the following condition, among other things being that 2 of them surrender all their traveling documents, and furthermore that should any of the parties worship experience a need to relocate or change their respective given addresses, worship same should be communicated to the investigating officer. Khothe yo hatolori mulayo uwa batendela obandanga bail. In respect of applicant number 11, bail is fixed in the sum of 5,000 rand, subject to the condition that he surrender his passport to the investigating officer. Mulando wo firiselwa phanda o ya khala butano inovege aba bahwelelwa bararu abadosenga khathi na bahwelelwa ngabo nendirendane rale phaswa ndisino abarwana. Bahwelelwa bararu kabarati malugana na bulayo la mbreli wa e-hailing wa mingwa ya 2022 ani aba Isaac David Settlet wa hanelwa baili kote magistrata ya Pretoria. Buraru abo bakogosha milandu ya bulayo lotuzuzanywaho kati na utangula bangwe bahwelelwa ngabo bararu bone bolicha uita khumbelo za baili naone bachitokisini aba bahwelelwa bafibo diita sabanameli phanda musi bachitasela mureli uyo bapedza bamuchipa mkulo musibona melagole yawe nga mwezi wa Luhuhi na ngwa nganda zonezo bopedza baita na umutangula magistrata ndibone bonekeza ukhathulo ya khumbelo ya abo ya baili. In my view, they have a case to answer on the robbery charge.
it will be up to the trial court as to whether or not they accept the explanation that they provide. I have gone through what the applicant considered to be exceptional circumstances in their favor. I am in complete agreement with the prosecution. The factors raised in the affidavit do not constitute exceptional circumstances. There is nothing extraordinary or peculiar about those circumstances. My finding in the premises is they have failed to convince the court about the existence of exceptional circumstances. The application to be released on bail is dismissed. zwazwino ri vhedzisela mafhungo a zwa ikonomi hune rannda ya vhonala yo dzika musi tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane ḽifhasini. Dollar ndi 16 rand 51 cents, bondo ikuita 21 rand 78 cents, euro ikuita 18 rand 79 cents, pula ikuita 1 rand 14 cents. Mikobe pala JSE ikuvonela ifhasi. Kha zwibveledzwa musuku ndi 4,131, platinum ikuita 1,663, oil songo kunakiswaho ikuita 77.23 dollars nga fagi. Sekthara ya u fhaṱa fhano Afrika Tshipembe yo bvela phanḓa na u sumbedza u khwinifhadzea kha kotara ya u thoma ya ṅwaha u ya nga vha Afrimat Construction Index kana ACI. I sekthara yo aluwa nga phesenthe dza 0,3 kha kotara ya u thoma na ṅwaha u ndi u gonyela nṱha phesenthe dzo no fhira 5 ṅwaha nga ṅwaha musi ho sedzwa mushumo wa u fhaṱa khathihi na zwifhaṱo zwo khunyeledziwaho. Mutsivhudzi wa zwa ikonomi kha tshiimiswa tsha Optimum Investment Group Dokotela Vho Rudolf Botha vha ri mbalombalo dzi khou tou sumbedza uri sekthara ya u fhaṱa i khou tshila nahone kha tshiimo tshavhuḓi. Essentially, and in a nutshell, the index tells us that the construction sector is alive and well, but it is not growing as fast as it should. But it's almost, I'd like to use the analogy, it's almost like a car that's been serviced, a second-hand car. It's got enough oil, enough petrol, it's got a fairly good driver, but the traffic light is still red. And how do you switch it to green? You lower the interest rates, number one. And number two, you fast-track the promised closer cooperation between the private sector and the public sector. Timu ya lushaka ya bola pano Afrika Tshipembe Bafana yo swika ḓoroboni ya u fhedzisela phanḓa ha u swika magumoni a mitambo yavho ya zwigwadagwada ya tshiphuga tsha ḽifhasi tsha FIFA. Bafana vho swika ngei ḓoroboni ya Monterrey hune vha Mexico u itela mutambo wavho wa u fhedzisela wa tshigwada tsha A na shango ḽa South Korea. Mutambo wonoyu u khou ḓo tambelwa luvhanḓeni lwa Estadio Monterrey lune lwa dzula vhaṱaleli vha zwigwidi zwa 53. Uyu mutambo wa u fana u tshila wa Bafana u ḓo tambiwa matshelo nga ḽavhuraru nga madekwana nga tshifhinga tsha shango ḽa Mexico zwine zwa ḓo vha iri ya vhuraru maḓautsha a ḽavhuṋa nga tshifhinga tsha fhano Afrika Tshipembe. Bafana vha khou fulufhela uri vha ḓo fhirela phanḓa kha luṱa lwa u bvisana lwa mitambo ya tshiphuga tsha ḽifhasi zwine zwa ḓo vha zwa u tou thoma kha ḓivhazwakale ya ḽino shango. Zwa zwino Bafana vha mutshilani kha tshigwada tshavho hune vha tou vha na point nthihi fhedzi. South Korea vha kha vhuima vhuvhili kha tshigwada ichi na point 3 he vha kunda shango ḽa Chechia mutamboni wavho wa u vula wa tshiphuga ichi tsha ḽifhasi. Nga ngeno tshikhuwani u khou rothola vhukuma musi ḽo kovhela nga u rali fhedzi zwinzhi zwa mutsho zwi khou ḓa na dzi vhulwani na nzhelele a vhe madekwana vhuḓi yowa.
loko vela khwatanisa ne fa no zor khwala som choshmari kwana no kala machero no ko mchom loko na le pala kapena shangone ba ndia kapa oni do pro na lubondo mio oro tra kole komanda mena pala uponi one ba ndia kapa fezi ya mchom do pro na kaspe zo na bori nizop kati ya shangoni ya chakala machero ko do pro mchom loko vera panda na una ne pala kapena shangone bori ndia shpembe kati sai panda shango ne onda vaduva onda do pro na lubondo mio kule lo swenda lo pira ngale pala tumuze bori ndi za chipembe fezi zo vera panda do pro na tsizo zinza one ukubona mchombu wa muya udine manda ane pala kapena shangone bori ndi ya ukobera fezi zo vera panda ramdelo samroshom pitso chukalwa nga degree celsius monol Africa shomber ko thoma vundla shla khauti na konori docha uchikorota pezi al chitaba dudela pala pria 021 019 pala broken spirit when chaka vundla bori ndi vunda lipopo nende pala ko mchono bori udovu out the korota pezi al chitaba dudela pala msina ndiza doska pala ka 28 028 tando katina 28 upone bori ndi yagiani shipra panda chaka vundla bori ndi vundla mpona kana ne pala ko mchono bori udorota zulchi chapezi al chitaba dudela pala mushashishing 020 031 pala upone bori ndi skukuza mata kavundla kwa zontal honi har ko mchono bori udorota pezi chitaba pezi haro apisa masiare zo zasukha phaka 25 pala ulundi kati na 25 pala pone bore ndia Chas Bay kavundla bore vundula Eastern Cape na ndi parko mchono bore udo Rotrasville chicha fezia adudela chitawa zaita 21 pala mtata kati na 21 pone bore ndia Kugongpo mata kavundla bore vundula Western Cape na ndi pandi mchoro tranga machironi fezia chitawa adudela pala Fredendal zar 22 zar 15 dorobeni Cape Town kati na 15 pala Lensburg shipra pamba chaka vundla bore vundu la Northern Cape na ndi parko mchoro bore udo tranga machironi fezia adudela chitawa zaita 24 pala Uppington zari 22 kuroman kati na 21 pone bore ndia Kimberley kavundle bore ndivundla Free State na rwa kwa mchono bore udoro tola zozo lichichapezia hadudera lichitawa zaita 24 pala Bothaville zari 20 Frankfurt kati na 21 pone bore ndia Velcom matazo zino Robert Petsa ngavundla shino bore ndivundla Northwest na kwa mchono bore udoro tola zozo lichichapezia hadudera lichitawa zaita 22 pala Potchefstroom zari 23 Rustenburg 23 Ottosdal kati na 22 Maiking matango ragarizo vakatha frala mucho zara fazoni marakona anotire uda usiku wa ude nda